Ja sam Miroslav Ilić, trener. Nalazimo se na otvorenim terenima Sportskog centra 11. april za prvi ovogodišnji trening na otvorenom. U organizaciji fitness studija Maximus i portala Hotsport. To je samo jedan primjer onoga što inače radimo na treninzima napolju. Danas smo iskoristili vežbe agilnosti, klasične vežbe agilnosti i koordinacije u svrhu zagrevanja, a onda smo odradili vežbe anaerobne izdržljivosti kao i snage. Welcome to Central Bay. Koristili smo kako vežbe sa sopstvenim telom, tako i sa rekvizitima, odnosno sa tegovima. Iskoristili smo TRX trake kao i težak kanap 16 kg u svrhu razvoja snage mišića gornjeg dela trupa. Vežbe s teškim kanapom, u ovom slučaju kanap je od 16 kg, koriste se kako za razvoj snage, tako za razvoj anaerobne izdržljivosti. U ovom našem slučaju radili smo na 15 sekundi promenu različitih pokreta rukama na teškom kanapu. U budući ćemo snimiti još neke treninge, tako da ćete moći da vidite o čemu se sve ovde radi.